Nirchakichis taber imina atoqchapsriki kuyuchin nirchanta aqnillat kuyuchsunis. Mira, hermanitos, hanaq pachamanqa manan haykunqakuchu kay runakuna. Ojo hermanos, chaytaq niwankichisman ay nuqaqa última misapi nuqaqa mañarachipusaq misa de cuerpo presente anchipiña salvarucos nespa nichawaqs. Cuidado hermanos católicos primero. Hinata qankunapas hermano hoj iglesiapi kashankichis ari nuqayuqa santo ñankaykus entonces salvaruqsaqku nichawaqs qhawarichis kay runakunan mana hanaq pachaman haykunqachu. A ver kaypi rimamshankisuna hermanoykuna paqta mana haykushawaqchis hanaq pachaman. Otaq nuqapas mana haykushaymanchu uyarinanchis ninilla kicharinanchis llapapaqmi kayqa mana qanllapaqchu nitaqmi nuqallapaqchu llapanchispaq. A ver ima pikuna mana haykunqachu hanaq pacha suyuman. No se engañen, ni los que tienen relaciones sexuales prohibidas. Ay, ama engañakuychis nishami. Ama engañakuychis. Chaytaq warmita yanapaspa qan purishawaq. Hoj warmita qhawashaspa. Otaq warmipis kaqllataq llank'aq ripun qarinchayqa yasta hojwaña. Tutaqa yasta imaninkuniki imanin hoj sotichata rimankuriki González ninkuchi imaninko. González qhaman pacharik. Chaytaq alqutaps yasta tullawaña mana heyri achanku. Cuidado. Manan hanaq pachaman haykunqachu chay runakunaqa cuidakuychis. Cuidakusunchis llapachanchis. Cristiano católico y cristiano evangélico. Nishami. No se engañen, ama engañakusunchis chaytaq kunapunchay. Nishasoman, mana perdonay wallanqama señor, claro, perdonawasunchis. Yachanchismi nimriki hoj partepipas rit'ita generaqmi sansamantaqa kutichisayki huchaykita nispa. Ari, pero wayqiypanay amaya chay Diospaq misericordiandachu aprovechakuspanchis nuqanchis purisunchis. Entonces, tenemos que cambiananchis wayqiykuna panaykuna. Chaymanta imakunapami, a ver, mana chillachu. Mana chay nishamiki ni los que tienen relaciones sexuales prohibidas, anchikaranik. Uno, a ver, dos. Ni los que adoran a los ídolos. Ay, idolukuna yupaychaq. Wayqiykuna panaykuna, hoj wayqinskunaqa, ahí está, llegó a esta cita en España de Machango. ¿Por qué? Porque ellos dicen, la imagen de Virgen del Carmen, Virgen de Mamacha Asunta, paykuna idolukunaqnas. Wayqiypanay, tú no kanisaykunan, ya evangelio wayqiykunaman munakuypi, pero nisaykis mana chiqnikuypichu, yachanaykichispa, porque te han engañado. Entonces, ¿por qué te han engañado? Tu pastor te ha engañado. Y maraico, porque idoloqa manan chaytachu significan. Imagin kunaqa kay iglesia católica paqa mana idolochu kanqa. Y maraico, porque si ellos no qariki ankip hoj imagen kaman, por ejemplo, riki ankip kanki pues, supuestamente imagen, ¿ya? Entonces, mamacha asunta paikan. Imagínense todos, ¿ya? Hermano Jamikimo. Entonces, si ellos no ganan mariki, paiqa Dios mi riki, Dios mi kan kay mamachaqa. Achuykos panoqa mañakosaq pay tapunit. Lut asqata anchimi idolumanqa tukupuman. Pero wayqiypanay jamás en la iglesia católica se ha enseñado así. Si ellos kan riki mamitaykuna creeránkichis riki kay imagenkuna Dios kasqanta qankuna huchakischa. Pero abagaso padre yachirasunkichu, acaso nuqapis yachikichischu. A ver, kay imagenqa Dios ponen, ¿nespa? Mana. Imagen nillayku. Imapaq imagen hanaq pachapi kaq Virgen María anchi yuyarinaykupaq. Porque chay Virgen Mariaqa kay pachapi kashaspa allin warmi karan. Ejemplonta siginaykupaq. Anchillapaqmi iglesia católicaqa churarin kay pachapi. Entonces, chirayku nuqaykuqa tusuyku, mañakuyku, porque hanaq pachapi kaq mamanchis Mariata. Pero payqa imapaq kashan? Nuqata yuyarichiwanallampaq. Nuqa representachishani. ¿Por qué? Porque nuqanchis kanchis siempre imagín perikuyta munanchis. ¿Acaso nuqanchis ninchichu? A ver, me voy a imaginar. Claro, nos podemos imaginar. Pero Biblia pipas kashampone hoj imaginta ruachishan serpiente de bronce taytanchis Dios ruachin. Chay serpiente de bronce ma achuykospaqa qhawarispaqa thanipuranraq karampas.
Entonces wayqipanay manan contradicción imagen ruayqa. Ashwanpas nuqanchis chay imagenqa kakushallanmami maypipas. Mana nuqanchis chankarapuyta atusunmanchu. Pero idolokunata, eso sí, idolokunaqa imakunacha kashan. Ahora vamos a ver. Idoloqa kashan maypachachus huk kusata ninchis Dios nespa. Payta nisuman Dios o diosa o microta no kanima. Kayqa micron poderoso que salvarwankakpuni. O si no kanima. Kay cruz kay kunkay kashasqa. Kayqa cruz salvarwankapuni anki cruz punin. Anchiqa idolumami tukrachasuma ankita. Mana chillaraqchu. Ashwanpas. Konanriki. Mana hamusunmanchu karan. Falta kamos nuqa ganakuna mastaraqma. Pitan masta munakushanchis Dios manta. Qolqeta. Llank'ana llanchista. Anchi ídolo más peligroso kunan casa. Qankuna rikushankis llaqtakunapi ni siquiera misama rinkuchu, ni siquiera cultuma rinkuchu, ni siquiera casarakunkuchu, pero sí trabajo manca paway chakinkops pisinraq. Y mana tiempo kanchu Diospaq. Chimi hatun ídolo kunan punchayqa. Chimanta kusikusawaqs mas chichillachu ídolo kunas mana ídolo chillachu. Ashwanpas kunan punchaykunaqa kay huk ídolo kashan más grande del mundo. Esto es más poderoso, esto es más atrayente. Toda la gente quiere tener esto. Llapachanku runa kayta qhawanku, kaypin tutapunche kashanku, sichwich'uronku riki saqironku chiqa imataruanku kutiramunku. Anksha kustakuchumpas pasakunapas kutiramunku celular nimp. Chinkarachinku chadam waqayunku. Chipin chatiyashanku y misaman mana rinkuchu, ni lataqmi mana rinkuchu ni kultumanpas ni Dios taqa qunqaripunku. Waqikuna panaykuna chaykuna idoloq kashan. Yanqan nesuma solamente imaginkunalla idoloq. Mana imaginkunallachu. Qan munankichaq idolopaq tukuchillawaqa imagintapas. Pero sichus qan munankichaq manaya. Entonces wayqipanay anchimi chay idolatría kashan kunapunchikuna. Mana chillaraqchu. Y mi mana clasinmanta kuna idolatriamanqa pasaychanchis. Huk Dios kunata mashkakuspa. Es que Dios está que reemplazará con que celular. Mana yuyaripunchis Dios está mejor celular nip qhawkushasqa. Celular nip novelayta qhawkushasqa. Imataq chay cultura, imataq chay misari nispa. Mana Bibliadapas leymanchu mejor TikTok qhawkushasqa nispa. Hasta señorakunapas, ¿ah? Hasta weraquchakunapas. A ver, celular inges oqarichis. Oqarinkumandas kunani. Man. Chinkarapon haqaypi hermanullo oqarimush. Haqaypi ayta rik china llapachans. Pero wayqaypanay noqa seguis secretota. Kanman celular nins. Pa munaychapas imapas, pero internet imapas kanman. Pero hay que ponerlo en segundo lugar. Dios está chorazonchis primer lugar. Paqta cristiano kuna chay celular tu yupayche suman más que Dios. Chita ashkapakusha suma celular man masta. Entonces chaykuna kashan. Huk ídolo kashan más antiguo kashan más antes que celular. Hechicería, brujería. Kuna chayan chayasonchis chay ídolo man. A ver, imakunapam sigues hermana. Ni los adúlteros, ni los homosexuales. Chaykuna mana hanaq pachama haykullankataqchu. Porque qhari pura munanakunku. Warmi pura munanakunku. Echi pips kanmanchu ki mananik. Kampascha, pero por si acaso hablemos. Wawakichkunata cuidaychis. Hermanas, hermanos, entendiychis kayta. Warmi wawachaykuskunata cuidaychis. Manan hayk'aqpas qankuna cristiano hina p'achichita atuwaqchicho pantalonchayoq. Haqay phuqchikacha qhawarichikacha huk pantalonchayoq. ¿Cómo es eso? Pantalonchayoq. Qharikanantachu munanki iminan chay. A la fuerza qa wawakita qharikananta munachanki iminan chay. Qhariqa p'achakuchun qharihina. Warmiqa warmihina. Wawaykiskunata ama pantalonchakunata rantipuyñachu. ¿Por qué? Porque si churiki pantalonchata rantipuyñaqa temprana edadmi ña onqoq ña wawaq ña rikurakapunqaku chaymantataq saqirapunqaku pipaqtaq problema qampaq. Entonces wayqikuna panaykuna huchakunapas hamun y mimanakunapas hamun chaykunamanta. Entonces pollerachaq faldachaq. Entonces manan wayqay panay nuqanchas
pues por suman pastacho. Wakinkunaqa cigarro chakachallaña, iminachallaña, purinchespas, jarikunapas, otajmi, warmikunapas, mostraspanku, keilaroman, ajnata purishanku. ¿Rik? Entonces, tentashankichis warmikuna, señoritakuna, qankuna jarikunata. Jarikunaqa llankaq rikushanku, o misama rikushanku, chaypi tentarachikapunku. Pikunapa mana haykusqachu qhawarik hanaq pachama. A ver. Ni los ladrones, ¿Ah? ¿Imanisqan? A ver. ni los ladrones, Man haqaychap hermanos uyarishanchu. A ver, maypi mana rikushanku, haqaypi hermananchis mana uyarishanchu. A ver, y pipami mana haykunqachu mantay hanaq pachama. A ver, uyari mantay. ni los ladrones, Imatan nikun quichuapi hermana. suakuna, No canchis suakus haqachama hermana. Suakus sumanchu no canchis mana taqchu. Imata no canchis suakunchis. Primero, no canchis suakunchis. Claro, no cachanchis punak mana pastaqcha. Gracias a Dios que cachanchis Dios ninchesman justo cachanchis no canchis Dios ninchesman aqarishanchis. No canchis kusirikunchis cristiano hina. Pero alguien cristiano kunari suakushankuya hoq punchayta Señor manda. Domingo punchay Santa Misa. O juñukuy lectura bíblica kay templonchis o capillanchis. O si no, hermano evangélico kunaja kultung imaninkicha personajes pero culto ya te yachane. ¿No es cierto? Pero chayman mana justocho Señor wankanchis. Ashwampas ninchis. Ima padrishayman. Necesario chukamari naipa. Mejor waschaypiña mañakamosa. Mejor o comas akaros waqaykos mañakamosa. Waqaypana alguien mañakos ay kachambas. Pero Señor pa akay ama suakuychu tiempota. Chipin suakushanchis. Nime primer mandamiento. Amarás a Dios sobre todas las cosas. No canchis akarinanchis Dios ninchispa. Hoq tiempo chata. Javería coanches pidata causaita, Señor. Manacho de soman gracias, Señor, que vida causa y manta. Hoq ponchayapas, hoq orayapas, manacho tiempo ta corosoman. Tiempo ta corosomancho, hermano icona. A ver, ni más. Señor, man, cosomancho manatacho. Amén, ni les especial. Amén. Ya todos, amén, a ver. Todos, 1, 2 y 3. Amén. Más fuerte, de aquí. Amén. Eso, así, los cristianos tenemos que hablar. ¿Qué es eso? No hablar, ¿no es cierto? Taytayes van siempre cosas buenas. Primero, no can suakushan sipia. Chimanta, familia pues suakushan tiempo de tata. Ari, no can ninjes me carejina, yankaram sajea. Pero mana chaya ponchicho. Mana wawanchikunaman pukla ponchicho. Wawanchikunataq hasta pisinotaraq. Majay kushanku, bola pukla kunampa. Oh, chico, chawaikuna padaigo de sunkoitapa no wakarachuara hokote. Mana taitan kapun, taitan wixchopun che wawachata. Mamayawan kasha, hinaspa newan chichikucha. Por favor, quiero jugar contigo, nes bolachata, aparamana no ñawapaqayman. Y tiempo y mana kasharanchu. Mana pone tiempo y kasharanchu, pasa pusharani. ¿Sabes qué? Sonkoyman charuan, tiempo taps maimandaras orqoramuna chichikuchaman puklayko bolapi. Entonces waykaypane ahnatan wawanchikunaman no kans falta chance tiempota. Mana wawanchikunaman puklachinchishchu. Primero, claro, puklachimanta moson, chimanta mana Dios niches pa sementa no kans predicanchis wawanchisman. Mana paykunawan mañakunchis tutaymantanguna. Papaypas haqay tiempo kuna nuqata chayraykucha kibep sapayshinkis qankunata. Manas papay yachuama karachaq mana pasha kashaymanchu karan. Papay tutachinamanta pay hatarramo 3 de la mañana, 3:30 o sino 4 en punto. Con corchaki kamampatapi o kamampaq ñawapaqinpi sayaruq. Hinas papay mañakuq llapayku mañakuq kayku nishuta gustawaq. Entonces chayrayku ajna ejemploami wawakunaqa yachanqaku. Sichus nuqanchis mana ejemploan nuqanchis yachachishunchayqa mana wayqikuna panaykuna ni siquiera imatapas kasuwasunchishchu. Ari irqikunaqa yachapakunku nuqanchis imatachá ruwashansina. Sichus qan rimanki radiopi paykunapas radiopi rimayta munanqaku. Sichus qan qhalqinki guitarrata paykunapas qhalqiyta munallanqakutaq. Sichus qan polata hayt'anki hayt'ayta munallanqakutaq. Sichus qan cantinaman haykunki mejor amaña niwayshñachu. Porque cantinaman haykuqta rikusunkichayqa paypas cantinaman haykullanqataq. Ajata probayta munallanqataq. Cervezata probayta munallanqataq. Chay allinchu kanqa mana wayqiypanay. Maymami wawanchista apananchista nuqanchis munashanchis. Santo canandacho munanchis. Alguien canandacho munanchis. Entonces alguien te comportaco hermano. Amaña pantaiñachu. Amaña pantaiñama por suñachu. Amaña suaco suñachu. Suaco imante con el machanchis. Vaya panay. Ejemplo van ya sonchis. Claro, bastante te remasoman, no canses, pero ejemplo es lo más importante para los niños.
Ankina wawakunapaq, ejemplo, todo es ejemplo de nuestra vida. Entonces waykuna panaykuna suwakuyqa chaykuna kasha. Chaymanta suwakusunmanmi vecinoqta imantapas chaqranmanta aparamusunman o uywanta aparamusunman. Mana sacrificio kichu wayqiy panay, ¿para qué robas? No vas a entrar al cielo. Mana hanaq pachaman haykunkichu. Comunidad hukupiqa nishutan hasta wallpatawanpas apanakunchis. Punchankichnachu. Qawria wallpatawanpas hasta hukuchatawanpas aysanakunchis nuqanchis waykuna panaykuna. Amaya ajna kasunmanchu cristiano catolicuna nitaq cristiano evangélico. Nuqanchis revisakunanchis. Qaykuna nuwankichis mana nuqaykuqa chindaq ruwanakuykuchu. Pero por si acaso hablemos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios llapa chanta rimaku, mana wakchillantachu. Kashanmanpa chahuqchallapas suwakushamaniki. Y qaynuychipas chariki wallpa faltaruman naspa caldopaq vecinoqmanta apayaramunman kara. ¿No es cierto? Entonces hay que hablar. Entonces chayta nispaya, a ver, ima chabam kas hermano hapiringa nuqa suq'urus unuyta. Ni los borrachos. Imataq chay borrachore. A ver, iman kasqa? Machajkunapas. Machaqkuna maymanmi mana rinqachu. A ver, mayman mana rinqachu machaqkuna. Palacio de Gobierno manasnay. Maymanmi mana rinqachu machaqkuna. Machaqkunaqa sapa tarde, sapa semana chaypi paykunaqa chayamushanku ayru warminkutapas ninku pinchi lluqsaramura celosuraqtaq chayamunkupas pinchi chayaramura rikurun ñawiwanpuna rikurun kunanqa ima ch'uspitacha imacha rikurun chayqa. Es que Biblia pone nin son seraskunatan disculpando la palabra, son seraskunatas nuqanchis rimayta qallarinchis macharuspaqa. Chaytan wayqikuna panaykuna nishan hanaq pachamanqa manan haykunqachu kay machaqchakunaqa. Chaytaq nishawaq, ay nuqa católico iglesia hapimakani, católico runakunaqa machakullaman nispa pinchita engañarrasunki. Nadie te ha enseñado, nunca jamás pipas nirasunkichu icha nuqachu curso de borracheras niraykichis. Icha padrichu nirasunkichis. A ver, vamos a hacer curso de borracheras. Nadie, jamás. Pero wayqikuna panaykuna qankunalla inventarukunkichis, ay católicopiqa machakullanmi nispa. Manan hayk'aqpas maypipas Bibliapi yachikuy kanchu. Ashwan tumanamanta kan. Nallapaq wiksananaychallapaq iminariki lechonta mijurunki. Iman pasan khutuntawan tumarinki pataman, lechitawan tumaruaq iman pasaman. Wiksachakcha q'iwirimunmanik. Entonces chaypaqmi ichaqa tomayta atiwaq solamente una copita, nada más. Estoy hablando nada más. Cuidado que diga, ay, chichallan aysayruwan kachiq wak hina wakinkunaqa mana mallichina kanku. Waqikuna panaykuna sichus mana mallichina kankichqa, ¿para qué tomas? Mejor ya no tomas, mejor matecito pues de hierba buena. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque quieres agradar al Señor. Nimi Gálatas 1:28, Gálatas 1:10 nin. Dios man agrada. ¿A quién tenemos que agradar? Es al Señor. Manan no canstacho, cuerpo stacho agrada con anchas, manan pitacho. Señor man agrada con no canchas, manaña to mananchiñacho nishu ashkashkambeja. Y minarik kunan sopata karegua, 2 platos, 3 platos, 4 platos, 5 platos. Y mina wixai kanga. Y mina wakapsrik mejorun ashkashkamperike, torsonarapunike, ajna waipanay, todo en exceso hace daño. Mana wayqipanay qanlatachu daño truwasuyki, cuerpo kita daño truwashaniki. Qan suicidakushanki pisimanta, wañuchikushanki. Nimi mandamientoqa no matarás ama wañuchinkichu nispa. Ninchu manachu, a ver. No matarás ninchu manachu. Qan ya machaspaqa sapunchi wañuchikushanki. Chay cirrosis onqoy hapiruanchas yawarta aqtospa wañunku wakinqa. Chimandas ningraq, ay imendachi kayman suertita cambiarachikuyman nispa. Mana suertikichu cambiachina wayqiypanay qanmi cambianayki. Señor wanqa atikullami.
cambia su mami, que machañis tapas, waikuna panaykun Dios raikoja, Dios agradanas raiko. Entonces, chaypi, kan wañuchikushank, hinayata falta chinki familia kiman, hoj centavillatapas. Warmi kimanpas, waikay panay, millay runa chayalankita. Wawa kimanpas mal ejemplota qollankita. Machak kaqtikiqa paypas servisatacha tumayta mulanankata chaymantaq. ¿No es cierto? Entonces, majanakuyinki warmikiwan, imi mana kashan waikay panay. Machaypiqa. Hinayta comunidadpapas hoj problema kain comunidadpapas mana solucionchu kainki machaspaqa. Echa solucionchu machaspa kainki mana. Entonces waykikuna panaykuna cuidakusunchis mana hanaqpachama haykusunmanchus sitios machasqalla purisunman watan chayqa. Entonces chikanta qhawarikusunchis waykikuna panaykuna. A ver chimanta imapami pipami mana haykunqachu hanaqpachama. Ni los chismosos. Imanisqan a ver qhawamaysi uyarimaysi hermanoykuna y pikuna mana haykunqachu hanaqpachama. Ni los chismosos. No chismitachu apamuraykisi chimatachu. Ya me estoy sintiendo chismoso ya. Soy chismoso del Señor, ¿ya? Digamos que soy chismoso del Señor. Ya, pero waykikuna panaykuna ankinata chisme psamulanta. Kuna uyarewashanki srik mana kaqchallata churimapunchis. Nimi Mateo 28:20 nin enséñanles todo lo que yo les he enseñado nin. Yo, nespanin Señor. O sea, no qaq yachichisqayta yachichimuychis llapa llaqtakunama nin. Chaymi no kanchaspas kunan punchikunaqa ashka iglesia rikurramunchis kaqlata katolikunapas mana yachinkuchu kaqchillatachu ashwanpas yachinku maytacha disco rayado hina yachikunkupas huk yachikuykunata nishami noqa yachachisqaykunata yachachichis nishan mana nishanchu inventarakamuychis huk chata killata yacharachimuychis ajnanchismipas nuqas rimarusrik willarunchis imatapas chayqa huk runaqa payqa willarunqa huk niraychataña maschataña yaparunqa payqa mastaña yaparunqa imata ninqa vicinuytaraqsi rikurani vicinaypaq wasinpi ninqa chayqa manaña ninqañachu hukqa vicinaypaq wasinpi rikurani ninqallachu vicinuywan much'anakushasqa ninqaña hukqa nuqaqa rikurunipuni vicinaywanpuni chay runaqa purin sapakutipis ninqaña hukqa ashnata toda la vida ha sido así ninqaña. Entonces waykaypa ajnata chismeqa yapakuspa hamun. Entonces chayrayku imamam chayan chisme maqanachiman hasta sipinakunku chismeraykupas waykaypa huk bomba hinan chismeqa waykaypa bombari minata bombata kan chanqaynka ajnata hatan wañuchin runata ajnatan espiritualmente nuqanstapas wañuchiwasuman chisme. A ver hermanoykuna ankipa entendikushanchik manachu ya entonces chayta chismeqa amapuni kanmanchu semenchispi warmikuna hermanaykuna kankunata niykis más directamente porque no que yachani iminas mamay iminas hermano y hermana digo hermana entonces mana waykaypanay warmikunata riqsinipunia hermanakunata entonces más taqa paykuna apanku chismechakunata entonces noqanchismi ashwan sonqonchispi Dios nichisman entregapunas ima militaña willawansipas por ejemplo hukkuta nuqaman willawarankunat oye hermano tú eres católico padre que huk warmanta purshandaq nismanku a mí ¿qué me interesa? Purikum simapas paypaqcha paypaq huchan acaso nuqa padre hucharukuqtinchu nuqa condenarukusaq padre hucharukuqtin nisaq a ver la iglesia católica todos son pecadores entonces yo me voy a otra iglesia ni mancho pichaq huchakun padre huchakun pipas padre cha infiernaman saygun qriki acaso nuqachu mejor ash mañaypusaq padrepaq mejor chay hermanontapas dirigis chay chismewallawaqpapas ¿no es cierto? Ya no le he contado a nadie ahora les he contado a ustedes soy un chismoso también ya pero waykikuna panaykuna chayta nispaya sonqonchispi waqaychanas ima chismitapas mana nuqanchis ajnata willarapunanchikchu más tarde yapayaspa aguantakuy claro te gusta hablar ¿no es cierto? Rimaruyta munanki kukachayki sallparasparaq chaypi rimaruyta munankichis waykaypanay es que no construye waykaypanay mana edificanchu mana iglesia pi wiñankichu ni Dios pi munakuypi wiñankichu chismuwanqa mejor es hablar de la Biblia si te gusta hablar tanto habla de la Biblia hermana quiero compartir de la Biblia quiero hablarte hermano nespani ama ashwan chay bisnuykimantachu rimay bisnuyki qarempas kashachu imapas kashachu habla de la Biblia
Dios pa cimenta rima sich rimaita gustayn kicheka comadreita munayn kicheka haqayp kashenkis compadrikuna jawaris comadrikuna rimaychis pero Dios manta. A ver, ya chinakuis Biblia, a ver, hermano, ya chinquich Biblia leíta, manacho, ya leíson chukams, ajnata rimaychis. Solamente háganlo por el amor de Dios. Dios pa monakuynin per ruais waikuna panaykuna. ¿Entendí concho manatacho? Comprendí kusham, claro pre, entendí kusham manacho. Entonces, ya no seamos chismosos. Y machapam kaskarman. Ni los que se aprovechan de los demás. Pikunatpas aprovechakonko anchikunapas manaltas hanaqpach soyuman qaykunqachu. Chaytaq aprovechachasoma, llank'araysuman chakranchpeps o maypeps llank'araysuman manataq pagaypsumanchu. Yanqalla hasta nuqamanta pachapas chayqa pasanmami. Todos podemos caer en eso. Wayqiypanay sichus pips yanapaysunki chayqa munay agradecido sunquq kay. Manapash imakipas kanchu, manapash qollqaykipas kanchu wayqiypanay. Qoyu siquiera huk papallatapas, huk ch'unllatapas, huk apaslatapas, sichus imatapas favor truarasun cheqa. Ama aprovechakuq kaychu. Ama creykuychu. Papaytaq cheqa qwanallami. Mamaytaq cheqa qwanallami. Otaq wawaytaq cheqa qwanallami nichu. Aprovechakushanchis hay veces voluntad de otras personas. Sichus iglesiakipa qan dirigishanki. Ama qosuykikun limosnata ofrendata. Ama aprovechakuychu. Mana aprovechakuq kasunmanchu. Aprovechakuqkunaqa mana hanaqpacham haykunqachu. Ni taqmi iglesia catolicapi, ni taq huk iglesiapi aprovechakuyta asumachu runaq kay Diospi iñiñinta. Hay veces yachanchis mana alguien huk iglesia kasqanta nuqanchis aprovechakushanchis huk runakunaq iñiñinta wayqiypanay. Mana aprovechakunanchischu. Entonces chaykunata nuqanchis rimananchis chay aprovechakuymanta. Entonces imapipas aprovechakuyqa siempre kampuna hasta llank'aykunapipas imapas. Apocalipsis 21:8 a ver Kichariz, Apocalipsis 21:8. Pero para los cobardes, los renegados. Ña rebaruch chay renegay kunamanta, chay yanqapun nuqan saltapakunis gallu chenaraj, anch kunamanta ña rebarunchis. Pero chayman sedan los corrompidos. Imat chay corrompido kay mundo manjina ruayllo. Imatapas nuqan mundo manjina ruayllo kunans. Igual como en dakunapas aniversario charamo, traeremos pues grupo illari, traeremos pues y machatapos nes agnat nuqanchis organizakuita qallarinchis. Entonces presidente manda chay depende. Huk presidente cristiano kan cree en Dios pechega, mana wayqikuna panaykuna tusuyuraqchu importante. Agna espiritualmente nuqanchis kusirikusuma. Kamarika ministerios de alabanza, chaykunawampas nuqanchis kusirikusuma. Entonces anchikunapas nishu importante kunampunchikuna. Mana chillapichu, ashwanpas kay kasarakuy uhupipas nuqanchis munayta atisumami, wakichusumami huk matrimoniota mana machayllawan. Kunampunchaqa imata rikun saber machayllawan. A ver, pidata aparamos un pasre, grupo illaritachu, rixa corazontachu. Imakunata qankuna gustanki saber hermanoykuna. Walberto apasata haqayp munasqaku. Haqayp munasqaku chinito delante. Haqayp munasqaku córtame las venas. Entonces, agnata monanchis, sapanka gustuchao kama kanchis. Entonces, wayqiypanay, ruarusumami, pero todo está permitido, nada está prohibido. Pero, agradecemos, Señor, man. Chaypi, a ver, tú seas, servas aparakamsos, machaypsons, chaypi. Manasuna, Señor, man, agradan mancheja. Echanay mancho, matrimoniaro con waway. Chemandat machaypo. Y machiri, mezcla, ¿no es cierto? Mezcla es. Ni peca burla kusasomam, Señor, tina, kawari matrimonio sagrado. Dios pajrik, ruashan salva con anjespa. Matrimonio, ojo hermanos. Los cristianos católicos nosotros creemos que el matrimonio es para nuestra salvación. Si mana casara con gichica, mana salva con gichu. Entonces, chayraigo casara con spacha. Entonces, chaypin no has sagrado cosas ruashanchis. Misapi kashanchis, o si no, iglesia kuna pekri kankunaps culto kashankichas. Chaymantaka manas misclayt atsumancho, machaykunawan, servisakunawan, o kay bailekunawan imaka. Los asesinos, ña chuchimanta remarranchis, asesino manta.
Manara, suacuillaman tremaras rek. Kunan asesinomantaps ya son remait. ¿Por qué? Porque asesino canchas Joaquín Kunak. Y minapi, señor menin, umayakiwampas, kay conciencia la kipus ninki. Wañu chunchero na chik ninki chika, ñan si pero inqueña, nespanin. Entonces, manak kan revolverwan mat wañurachin grunata, otro cuchilluan, tasoros wañurachin, anchillachu wañuchik kashan. Manan, ashwampas, no cans umayanspes pinsayones. Kay abuela nishot renegación, wañun mams, ya has matado. Es un pecado, tienes que confesarte. Entonces, guay panay, y mi manap no cans wañuchans, vecinos taps pitaps. Entonces, mana chena casumancho cristianoja, wañuchik. Entonces, mala chillaras wañuchik kashan. Ashwamps kunaponche kunaja, joven chica kunapas, wawachankota wixapi kajta wanchipshanko. Rikurankish qankuna chay wanchiqkunata mandaqchu. Chay wawachata rik qullachallaraq kay wixachapi kashan huk semanacha o 15 punchaycha ima anna nuaqa wawaqa kaymanchu mamayqa papayqa imanawanmancha q'aspacha qarqurwaman nispa manchakuypi maytarinku maytachariki urqurachikamunku chay wawachata aysarachikapunku chay puiqkuna panaykuna nuqanchis hatun huchata apaykushanchis chay wawachaqa kawsashan Dios paq munayninpi aunque uykachik hinaña kashan wiksapi chipas kawsashan chay wawacha iminankuna wawachi kashan aqna chapuniya pero kawsashan pero chiquitito iminankuna wiksamanta aysarapsuman iminankuna permitusuman cristiano kaypi chayta chaynan kunan tiempopas rikusqaykichis hina politikukunapas prometinku imimanata o postapas imimanata newanchis chay postapipas nishutan wayqikuna panaykuna o botikakunapipas huchilikushanku manan chaykunata cristianoqa permitusumanchu los hechiceros ancha hechiceromanta mana rimasharanchis kunan chayman tukupsunchis kay hechicerokunamanta kaypi nisharik los hechiceros nillasumantaqmi brujos kuka qhawaqkuna suerte qhawaqkuna naipeskuna o monuchapa loruchapa huk punchay wayqikuna panaykuna nuqapas irqikaspa ankina chikucha haqaynacha karani hinaspa papaypan purisharayku kalka llaqtapi hinaspa loruchawan y monuchawan chaypi kasqa kartachapi hinaspa niwanku runaqa rik suertikita qhawachikuy nispa entonces chaypi nuqapas riki papaypan animakuyku papay suertita qhawachikusunchis nispa chayqa aqnata papaypan qhawachikuyku ishkiñiyku urquyku y chay pacha papay chiraq katikista kayman haykusharan irqikaqti chayraq pay purisharan manaraq nishtachu yacharan entonces chayrayku paypas suertita qhawachikusqa nispa kunanqa mana riparanpashñachu papayqa chaytaqa entonces ña yachanña entonces chay pacha urquchikuyku ishki papelchapi noqa urquchikuni loruchawan papaytaq urquchikun monuchawan entonces chay pacha pero mana yacharanichu nada de castellanopi kaskaran chay texto entonces chayta mana entendenichu ni imatapas hinaspa noqa kunan ni pone siempre ni pone chay papelchilay tarruyman kara iminacha chay suerte karan nispa pero wayqipa nay es que creenku aqnata mana noqanchis chaykunapi creesunmanchu suertekunapi wayqipa nay suerteqa manan kanchu manan existinchu suerteqa wayqipa nay ashwanpas noqanchismi hap'inchis suertetaqa o sea imaninanta chinin noqanchis ya wayqikuna panaykuna imatapas ruwaspa tarikunchis imatapas por ejemplo si ellos qan mana mashkankichu llank'anata acaso nisunkichu punkumantachu waqaymusunki acá estoy trabajo o si no acá estoy suerte nispachu si ellos qan ninki waqanku amiguykita pitapas ninki amigo vamos a trabajar ninki chayqa chaymariki trabajopas hamushanqa acaso mashkamusunkichu entonces suerteqa mana existinchu entonces manan kanqa suertikita cambiachikunaykichu imachu ashwanpas Dios man hinalla purikushay Dios ninchismi ashwanpas quwasunchis imatapas entonces chayraykun mana suertekunatapas cambiachikusumanchu kay yanaquychakunawan wakinkunaqa yanaquychapi cambiarachikus suertechayta nispa ninqa otaq kukata qhawayrachikuska inkañashawanchu manachu kanpas nispa otaqmi despachutachu pagarachikamusaqpas noqa mineron kani nispa suluchapi noqa suluchata aparusqa p'amparachimusqa nispa anki ima suluchakunata mashkanku riki llama suluchakunata paqucha suluchakunata
y mi mana chakunata ñawpaqqa runata qawari runata kanpis. Entonces wayqiypanay chayqa manan cristianowanqa cristiano católicowanpas ni cristiano evangélicowanpas chayqa atikunmanchu chayqa. Es mejor ser, a ver, noqtapsakis Dios poder ñoqchu manachu. Poder ñoqchu, ati ñoqchu Señor manachu. Ati ñoqta chayqa paymaya achuysunchis onqospapas. Amaya brujumanchu, amaya hampiqmanchu layqimanchu. Picha amarreta ruarachimana shenki. Señor maya acerca, Señor mata acercanki chayqa mana imapas pasunkichu wayqiypanay. Señor ya más poder ñoq brujumantapas. Brujuq atirusunkiya, huk rato hampirusunki, huk rato qalerasunki. Saqraq atiñiwami chay brujuqa. Disculpawankichis wakin kashankispacha, siquiera huk kutay brujullapas. Pero wayqiypanay qanqa kashanki sacerdote diablo manta, saqramanta. Entonces, kay sacerdote Dios manta kasllankutaq paykunawan mana igualchu. Gananmi Dios y Bibliapuna chikashan. Deuteronomios qillqapi chay nishariki iminariki kay Aarón bastonninta chanqaraniki kay faraonpa ñawpaqayman. Hinaspa mach'aqwayman tukurapuran chay baston. Hinaspa iman pasaran. Chay mach'aqwaymanta tukurapuran chayqa kaqllataq kay Aarónpas. A ver, kay faraonpas kay hechicirunkunata mandamuran. Chay bastonkunapas kaqllataq mach'aqwayman tukurapuran. Pero último, chay mach'aqwayqa Aarónpaq mach'aqwaynimi mijurapuran kay faraonpa mach'aqwayninkunata. Entonces, imatan chi significan? Ari, saqrapas atiñoqmi, qhalerachishunkimanmi brujuman riqtikaqa. Pero huk ratullan chay brujupas, huk ratullan qhalerachishunki, pukllashami vidakiwan, saqraqa intencionnin kashan, qanta perdichinasunkipaq, qanta infiernoman aysanasunkipaq. Chay ratu kamalla. Chimanta ichaqa, hukmanta hamullanqata ch'aqway, hukmanta imapas hamullanqata. Pero Dios man k'ashkapakunki, aunque dificultadne kashan chaypas, aunque sasachakuyña kashan chaypas, Señor wata kashanki chayqa, Señor waman ripusunchis. Ari, problema kashan, sasachakuy kashan, imapas, pero Señor wata kasunchis chayqa, wañusunña, imapiña accidente kanki chaypas, Señor wata kashan chayqa, hanaqpachamay ripusunchis. Entonces chayta nuqas entendenanchis umanchispi. Sichus nuqas riki chayta mana entensunchikqa, ay, brujuqa atiñoqmi, más poderoso es del sacerdote. Sacerdote, ¿acaso hampikunchu? ¿Acaso milagro truanchu? Nespanesunchis. Pero un sacerdote si hace un milagro. Si sureke mana sacerdote kona kaman cheka, y minan ki mundo kashaman, manan alinchu kashaman walkona panaykona. Es un milagro que estamos con vida. Es un milagro que estamos en paz. Si sureke mana iglesia kashaman manchu, mana Dios mantre mason manchu eka, manan alinchu kasuman. Guerra pichaka soman, o ima pichaka soman. Kena takpichu kausoku soman. Ñacha francotiradores saqaykunamanta qhawayramasun maña. Ajna runa kans guerrallapi ñawpaqpas kawsaq y kunanqa pazpi kawsanchis. Chayta nuqanchis kunapas mashkashanchis. Entonces, chay huchakunamanta kuna rimayunchis. A ver, llullakuymanta rimaysunchis nespa hermanos nuwashara. Chaywan tukupusunchis kunan llullakuywan. Y mi mananmanta kunan tiempoqa runaqa llullakuspa hamun wasinchiskunata. Y nuqanchikpas kaqllataq llullakullanchistaq. Chaypas hatun huchallataqmi waykuna panaykuna. Chaytapas confesakunanchismi. Llullakuranin. Mana nanchischu, a ver, llullakurani paypaq kawsanpi, paymi niwaran. No. Llullakuranin, ya, punto. Ajnata. Entonces, manan nuqanchis llullakuyta atisunmanchu, ni imatapas cristianoqa manan llullakuyta atinmanchu, manan llullakunanchischu. Entonces, llullakuyqa siempre Diospaq contramponen kashan. Manan qotsumanchu. Nuqaman siempre renegachuanku, ¿sabes? Imaraykus. Niwanku, hermano, jamosaq, nespa. Encuentramos jamosaq, otras chajraquema jamosaq, pero no vienen. Es una mentira eso. Si dices que sí, sí tienes que venir. Si dices que no, no vienes. Manan kamancho. A ver, jamosaq, mi hermano, pero no has venido. Si kankunaman costasun xwanchu chena, rona. Najalrik hermanas rik ejemplo characharan chay wayku imandrik. Warmkunaps a veces balenaygunga wayku semanki mantay wayku semanki hermana. Jamosaq mi hermana wayku somos akaychat waykuramsos, pero no se aparece.
Allah, es lo peor de lo peor. Un cristiano tiene que hablar solamente uno. Manan rimamancho, ishkita. Rezag y rezag. Manan pujakuichu, ni imapipas. Manan chanza cancho chebeja. Si dices que sí, sí vas. Si dices que no, no vas. Y manan obligados a pasar pipas. Entonces, ajnata remanan cristiano con. Si tú no que mai peps invitaman checa, jamos agnesas checa, jamos aja, retips retichun, imaps cachun. Dios ta monaconan neina checa, monaconan sia Dios ta. Mana no cas, conanca, macharokusama, compadre, tu paroni, padre nima campus, macharokusama, mana, sí o no. Caliente o frío, neime, hoj patibeps. Mana casumancho, medio cristiano católico, medio borracho, medio mundano. Mana allí chicaman. Allí mi cananches, cristianos, completos, bibliayos, confesacos, comulgacos, casaracos, bautizacos, misaman reg, Biblia leer. Iman cristiano católico, no caigo católico en caigo. Che, paikunak tu suykushanko, machaykushanko. Manan alincho ay panay. Entonces, ¿somos cristianos verdaderos o no somos nada? Ni mi hojpatipe abcualispe, vomitaran posaki. ¿Y mata significan? Infierno mamre son su ay panay. Si mana alinta causon cheja. ¿Entiendes? Mana, ich punshanjish. Wagen punyushan, nespain. Mejor cama quitaba para cama cara. Entonces, guay panay, ama tibio casuncho. Y mana, cancunaps mana, no ca jepamancho era que yesman. Cancunaps guayguna panayguna, cristiano evangélico hina, más calles chicarta. Manan cancho, hoj iskaikinsa iglesia. Kashami hoj iglesia. Y cheitan más canantes. A ver, mi iglesia, ¿cuándo se ha fundado? Pastor, ¿cuándo se ha fundado nuestra iglesia? ¿Cuántos de aniversario estoy haciendo? A ver, Huaquenca 50 años, Huaquenca 20 años, Huaquenca 200 años. Entonces, Pitachi iglesia fundaron. Tapunaki, Pastor Nikita. Mana cancunacho, Huaquicona Panaicona, Cankits culpayoja. Pastor Kunaraja. Entonces, pai kunaraja no cansta arrastramaciones. Cancunak intención ni que es alguien cacha. Dios paximenta y achacuito monashankits. Dios mampuricuito monashankits. Alimi. Pero guay panay, manatak chica iglesiapi. Manatak comulga con chicho, señorta. Manatak mijon chicho. Manatak bautza con chicho, avanches, manatak bautza chicho. Manatak confesa con chicho. Y biblia betak nishantak. Y manachi alien chukama, achnachale puri. Caro costia, hoja iglesia puricuega. Claro, tu suivan taquivan, maña conchas, ay es para maña conchas, hoja iglesia bekrek. No caps purina, no cachitan cheques reke, no caps carani, iglesia maranata participe. Entonces, guay panay yachani. Y no camambas gustaban ahnapuri. Pero guay panay chicaita más caspaca, Biblia manjinaca, cachame confesión, cachame bautismo de niños, cachame no canches como el gacunanches, mijonanches, Señor, pa cuerponta ay chanta. Mana no canches, ahneta, Pastor Tnevanchaca, amaña, mi hijo sagnacho, despacho, mana, ashwam chicaita más canales. Yo les invito a eso. Mana no cae ni mancho, cancunan culpa cangues, cancunan malgas cangues. No. Tenemos que buscar la verdad. Tapunanches. A ver, hermano pastor. A ver, iglesia haika fundara cámara. A ver, iglesia católica haika iglesia funda cámara. Pin fundara mora. Ajnata. Iglesia católica ya chaita mananguisho. Haika funda cámara chita mandacho. ¿Cuándo se ha fundado la iglesia católica? El año 33 con nuestro Señor Jesucristo. Mateo 16, 18. Y Matanín, yo te digo, Pedro, no canique Pedro, Nespa. Can kakapatapin, iglesiaita sayarichisa, Nespanín. Iglesiaita fundasa sayarichisa. Iglesiaita, una, no dice iglesiaikunata. Entonces, chita entendáis. Iglesiaita, chulachaya. Chulachaya manancancho, chita iglesia guarmeta representamos. Cristo guarmimi iglesia. Manacamacho, erika ashkawarmio Jesucristo. Echa cancona hermana icona, ashka careo cawachicho. Manarik, ho carillayo. Si suriki, carik ho Juan Pandas checa, imatachi sutin. Claro, wasancha. Rik, mana Cristo wasancha camancho. Ashuan pas ho iglesia.
Entonces, chirayku kankunata no invitaykis hermanoykuna, chulla iglesiallata kashanchiqa, mayqa iglesiacha kashan. Tenemos que buscar la verdad. No es así simplemente caprichoso kaychu nuqaqa yachaniña, qampa iglesiakima kashan hucharayku qankunaqa machaq kankis chirayku falsos. Manan hucharaykuchu falso iglesiaqa, porque manan runaqchu iglesiaqa, manan kay católico runakunaqchu iglesiaqa nishami. Yo sobre esta piedra edificaré mi iglesia, mi nentaqa noqa iglesia nishan. Manan no kanspachu iglesiaqa, Dios pagmi Jesucristo mi iglesiaqa. Entonces, paytaq santo chaqa santificación iglesianta pay Jesucristo pone. Entonces, mana no kaykuchu propiedad ni kayku iglesia pi mana. Ashwanpas Jesucristo iglesia. Entonces, waykuna panaykuna chillata no invitaykich kay hermano kunata kushka kashan seqa